Ke ugogo Tshabalala gogo ke nangu uhulumende uthi ke kukhangela icurriculum entsha lana ikhona ihlolisisa ukuthi kambe ngabe iqondile yini noma ayiqondanga. Wena uthini ngakho curriculum la? Curriculum leyi ayiqondanga vele ngoba inganxanye. Singakhangela kathesi ku curriculum lapha kufundiswa ngehistory. Kabakhulumi ngezaphu lo Joshua Nkomo lezipra. Ufica ukuthi bakhuluma kuphela ngezizana ombuyane ehando obani lento zabo zenzana. Manje kithi mina kimi vele kayibhalansanga ngoba kumele ngabe iyafaka ngoba labo bahamba empini bayakulwa bafa salahlekelwa thina singozali kwazisinje labafowethu labantwana abafayo kodwa ababalwanga ku curriculum yona le bachiyiwe ngaphandle. So kusitshengisa ukuthi thina vele njengesizwe somhlubulo wemathebeleleni vele sibalwa kuyo yonke into. So mina ngibona vele ingalancedo ngoba bethu abantwana baza kufa bengazi ngendaba yabo, bengazi ngehistory yabo khokho labo khokho babo. Ozukubona ukuthi kusicina kuginya lo limi abantwana bagcine bengasakwazi ukuthi bakhuluma siqebo bani. Okwamanje kathesi abakwazi uyambuza ukuthi lokhu kuyini uchago nje akuthethi milk. Manje kuthi ukuthi phela kufile isizwe siyafa. So icurriculum leyi hayi kimi kayimphathi kahle. Ayiqonda futhi ngigoqela nje wonke umuntu. Lawa amazipra khona ayezubuhlungu nxa esifica uthona kawabalwa kodwa bahamba bayakulwa. Phela balwa amajaha la azange adlale. Ngokuzwa kwami mina ngikwazi ukuthi yibo abalwimpi qho ayikhona impi yokudlala. Babe segangeni balunywa ibunyonyo balunywa zinyoka abanye bafa lamathambo ahleza waziwa. Lokho kuthi uzabuya kumbe wadliwa waba ngumgewu yena umuntu wafa. Manje imbono yabantu ukukhuthazana abantu ukuthi njana lokho kukhona la namhla kusasa ukuthi bahambe beyifakele imbono ukuthi kutshintshwe lokho kukhona. Mina ngikhuthaza omama ikakhulu omama yiba batshona bekhona. Labo baba namajaha lamayouth akhona ukuthi baphakame bahambe bayoyala icurriculum leyi ihlalelwe kuphansi kuqala bayireviewe bayifake konke khona esikukhulumayo ukuzizwisiseke ngoba thina sinje sizabatshela abantu abethu ukuthi ngamanga la khathesi singabatshela ukuthi la ngamanga ngoba okunye kuyabe kunjani ungekho. So ngithi kusasa abantu lapha ngezindawo bomama bophana amarogwe lihambe ezikolweni lapha liyoyilandula liyale. Mina ngiyalile endaweni eziningi bembuza batshela ukuthi hayi mina vela ngihambela ndayo ngoba ile hlupho one asinamafoni thina asikwanisi ukuthengela amafoni. Uku-orphanage kade singabantwana la abadla amafoni bakwenzani sebehamba besiyacela umntwana azacine ebanjiwe edlwenguliwe ngoba uyadinga. So ingozi enkulu ebantwaneni lakithi ukudlwengulela umntwana la kuwe kuchiwe ulimele.